Bakwethu ikudibana njalo njengamaviki wonke njengenhlala yenza kuhlelo lwethu buza iBhayibhili likuphendule. Sibonga leli thuba, sibonga lamajaha abamba imtshina, umpangazitha lojaha lakomthwalo losithole esisonke lapha besincedisa. Ngikhamba labafundisi bami ababili amadoda kompofu. Ngithanda bana sibamkele kulolu hlelo. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga mfundisi. Salibonani balaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lwameviki wonke okhulumayo ngumfundisi umpofu CK. Salibonani balaleli. Sesihlangene njalo kuleli viki lapho sithola khona amathuba okufunda ilizwi likaNkulunkulu. Sengathi uThixo angasenzela kahle nxa sifunda ndawonye umfundisi OB Mpofu. Siyabonga. Siyabonga abafundisi. Siqala balaleli ngithanda ukuthi ngimemezele inombolo zocingo 0718 444 nxa ulombuzo loba kukhona ufuna ukubana ukukhulume labafundisi, izo inombolo zocingo. Njalo ngithanda ukuthi ngikhuthaze ukuthi silogwalo esilunika kungelambadalo elihlona steps to Christ. Yebo kambe siseselale lithi when God said remember. Bakhona kade belicela silalo nxa ulidinga funda ngoNkulunkulu mahala kungelambadalo. Bafundisi, asingeneni endabeni yethu yosuku lamhlanje. Kenje sikhuluma ngani? Sikhuluma ngendaba yesithembo eBhayibhelini. Isithembo eBhayibhelini. Ngibani oncamulela inkonyane? Siyabonga mfundisi. Sizafunda lapha eBhayibhelini kuGenesisi isahluko sesibili. Ikakhulu sizakhangela amavesi ngelika 18 size siye kwelika 25. Kodwa ke angizukufunda wonke, ngizaqala ngo18 then ngiyeqa amanye phakathi ukwenzela ukuthi sibambe isikhathi sethu. Ivesi ngelika 18 iBhayibheli lithi lona ke inkosi uNkulunkulu yasesithi kakulunganga ukuba umuntu ahlale yedwa, ngiza kumenzela onjengaye ukuba amsize. Ngamanye amazwi lapha sinanzelela ukuthi osungula umtshado nguNkulunkulu. Nguye wananzelela isizungu umuntu ayelaso, umuntu esikhuluma ngaye lapha sikhuluma ngokhokho wethu Adam. Wananzelela ukuthi kulesizungu ke wasemphuma lecebo lokumenzela umsizi onjengaye. Nxa wayesemenzele iBhayibheli liyasitshela ukuthi wamlalisa ubuthongo obukhulu. Esemlalisile ke ubuthongo obukhulu, leyi ngizayifunda ke ukubana ke ngingakhulumeli iBhayibheli. Ithi yona ke lapha kuvesi ngelika 19, inkosi uNkulunkulu yabumba ngomhlabathi zonke inyamazana zeganga lazo zonke inyoni zaphezulu, yaziletha kumuntu ukuthi aziqambe ngokuthi ngamabizo azo ngokuchiyana kwazo. Ibisisehla ke phansi laphana ke ibisisithi uNkulunkulu ngo21 yamehlisela umuntu ubuthongo obukhulu, walala yasikhupha olunye lwezibambo zakhe yavala indawo ngenyama. Ubambo inkosi uNkulunkulu eyayilukhuphile emuntwini yenza ngalo owesifazana yamusa kumuntu. Sinanzelela lapha ukuthi eselalisiwe ubuthongo obukhulu uAdam, uNkulunkulu ukhipha ubambo olulodwa. Kakhiphi zibe mbili, kakhiphi zibe ntathu. Abesethatha ubambo loluyana lapha ayekhiphe khona wavala ubambo loluyana wenza ngalo owesifazana. Enxa yemfundisi ukuze sibambe isikhathi sethu. Mbona ngani umcabango olapha ukuthi kenzanga ababili. Yebo. Wamenzele oyedwa. Khona ukhiyana kumele silesibambi umthetho ukuthi ubambo lumele oyedwa ozasiza umuntu. Siyabonga. Pho isithembo savela ngaphi? Angazi bese sifikile khona apho mfundisi OB. Siyabonga. Abantu uthatha abanengi usiyale uqalisa ngayo iBhayibheli lithi. Siyabonga. Mhlawumbe singaqala sizwe okunye okuqhathekileyo lapha. KuLevi 18 verse 18. Le ngithanda kakhulu ngeBhayibheli lesikhiwa okuthiwa iNew American Standard Bible. Ngokuhlolisisa ngithola laselimini lwesiHebheru yiyo i-translation engathi ingcono ekufakeni ivesi le. Ithi yona and you shall not take a wife in addition to another to be a rival while she is alive to uncover her nakedness.
So iBhayibheli lapha ithi nxa ungumuntu othetheyo ungaze wathatha omunye umfazi umfazi olaye esaphila ancintisana irival bagcine sebencintisana. So ngezinye indlela eBhayibhelini kucacile ukuthi uNkulunkulu isithembo kavumelani laso. Uthi yena kucina sokulokuncintiswana lapha lokuxabana phakathi kwabantu laba. So iBhayibheli ayithulanga endabeni yesithembo. Ikwemfisa ukuthi sikubambe. iBhayibheli iyakhuluma icacile. uNkulunkulu kuLevi 18 lapha uyaveza ukuthi isithembo kasisocebo lakhe. Njengobana sibonile ukuthi ngale vele ukuqaliseni kwakungu-1 Adam lo Eva onjani oyedwa. So lapho uNkulunkulu uthi hayi nxa indoda isithethe kakuvumi ukuthi idinge omunye umfazi babe babili umfazi wayo esaphila ngoba kucina sokulengxabano kucina sokulezinto eziningi ezihluphayo lapha. Yikho esikubonayo lapha kuLevi 18. So eBhayibhelini sibona ukuthi ngecebo likaNkulunkulu ubaba oyedwa kumele athathe umama onjani oyedwa. Ngenye indlela mfundisi isithembo licebo labantu. Isithembo sisungulwa ngabantu. Kodwa abanye bathi bona hayi imvelaphi yethu leyo sabuya sasuka lakho okhokho babevele bethatha izithembo. Ngabathini abathi singancedisana khonapha. Nxa sisiya phambili lapha futhi zabona ukuthi even leBhayibhelini bakhona abanye abantu babethatha izithembo. Kodwa kakuthi ukuthi uNkulunkulu wayevumelana labo. Njalo ukukhanya kwesinye isikhathi kuyafika ngezigaba ezijiyeneyo. So kuyavuma ukuthi sithi thina hayi ngesikhathi kusathathwa isithembu mhlawumbe abantu babengazwisisi ukuthi intando kaThixo ngomtshado vele injani ithini. Kodwa kayisiko ukuthi ngenxa ukuthi kwakunjalo abantu sebewomela kukhonoko. Kodwa nxa usufundile ngecebo likaNkulunkulu ukuthi hayi vele eBhayibhelini kusukele ukuqaliseni uNkulunkulu bevele sithi yena umtshado uphakathi kwabantu ababili. Kuyenzakala ukuthi abantu bangakuzwisisi khonoko kumbe abanye indaba yevangeli yaphuza kubafinyelela. Kodwa nxa ivangeli selifikile kuhle ukuthi siphenduke. Utsho njalo umsebenzi ngo-17 ivesi ngo-30. Inkosi iyazibekezelela insuku zokunjani zokungazi. Kodwa khathesi ithi abantu bonke kabanjani kabaphenduke. Siyabonga mfundisi singakayi ku-CK angithi kulento okuthiwa yipolyandry bafundisi. Isithembo sikamama. Ukuthi umama uyathatha obaba abaningi. Uyabathatha mbe bamthatha. Kodwa engahlangana lakho kwezinye indawo ongathi uyabathatha lwana. Obaba laba babe semzini wabo. Abesebhale duty roster. Asitshiyeni leyo ngoba ngasihlupha. Ake sibuyelele endabeni yesithembo mfundisi Mpofu lamakhosi. Siyabonga mfundisi. Sizakhangela incwadi kaDutheronomi 17 ivesi ngelika 17. Lapha ke sithinda kakhulu isithembo ngendaba esikhangele endabeni yamakhosi. iBhayibheli lithi lona ke futhi angathathi abafazi abanengi funa inhliziyo yakhe iduhe njalo angazinothisi ngesiliva langegolide. Sifuna isigaba sakuqala kukhulunywa ngenkosi ukuthi ingathathi abafazi abanengi ngoba nxa usuthetha abafazi abanengi bazancintisana. Ngokuncintisana la ngenkolo ezehlukeneyo ababelazo kwenza inhliziyo yenkosi iduhe. Khonoko siza kunanzelela nxa sisehla ukuthi kulamakhosi ayebiziwe besenza kuhle bengakathathi. Kodwa ke sebethetheke ngenxa yabafazi abanengi abasebebathethe bengalandelanga intando kaNkulunkulu bagcina bengasahambi ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngenye indlela mfundisi kuba sobala ukuthi isithembo Mwanani kasibetheni isipikile sichone. Kunjalo mfundisi. Gasocebo likaNkulunkulu. Nakuba inkosi, senziwa isichaka, senziwa umuntu onyothileyo, olemali ongelamali. Kasilo cebo likaNkulunkulu. Kunjalo mfundisi wami. Ukwenza ukuthi abantu bakwazi ukuthi icebo likaNkulunkulu nandi. Abantu bazibhalela uyazi ukuthi siba lendlela. Angazi emakhaya yakhumbula abafundisi. Awusiba lendlela enkulu. Evuthiweyo. Kodwa abantu bayaqanda ukuzindledlana kwamaceleni. Abezifuna ukuqumela. So kumele sicace ukuthi indlela enkulu evulekileyo kaNkulunkulu ecebo lakhe nansi. Kodwa abantu bayavula ukuzindledlana kwabo. Njalo futhi ngasikulandela eBhayibhelini asesikuqede konke. Kuvele bona abo bantu abakwenzayo kwabahlupha. Kakhulu. Kwabahlupha. Kunjalo. Ake sibakhangele bona abantu ababe ngabantu bezithembo, amadoda ezithembo eBhayibhelini ngeke siwaqede wonke. Kunjalo. Sibone ukuthi sifundani ngabo. Omunye umlobi uthi yena eBhayibhelini kulabantu abangafika phose 3000 ababetshadile. Kodwa nxa ekulinganisa ababalwa belesithembo balutshwane kakhulu engeke abafiki 40. So phakathi kwe-3,000 yabantu ababethethe eBhayibhelini abesithembo bangathi bangaphansi kwe-40.
kulabantu kwesinye isikhathi abacanga ukuthi eBhayibhelini kugcwele isithembu kodwa ngama statistics okubala sibili akugcwalanga sithembu eBhayibhelini nxa sesiqathanisa abantu ababethethe abafazi 1 labantu ababethethe isithembu vele ababethethe isithembu balutshwane kakhulu ngasiqathanisa lakho so kumele sikunanzelele khonokho kuqathanisa engxa yemfundiso okwenza abatsho njalo ukuthi abantu bona ababezithebele izithembu abengabantu ababonakalayo angazi ngubeke babe ngabantu engcenye singathi thina ngama main characters nxa singakubalisa ngolimi lwanamhlanje oAbrahama nabona wesifazini siyabonga so okunye singakutsho futhi lapha ukuthi eBhayibhelini kule ngizasebenzisa amabala esikhiwo kulezinto okuthiwa zi-descriptive izinto ezichazayo okwenziwa ngabantu ezilandisayo isibonelo ngathi mina nxa kuthiwa uJudas wazibophela akutsho ukuthi sengizahamba ngiyezibophela ngoba eBhayibhelini kulomuntu kanjani owazibophela iBhayibheli lapho iyachaza iyaveza okwenziwa ngubani nguJudas then bese kusiba lezinye izinto okuthiwa zi-prescriptive iBhayibheli ethi sinjani sizenze so kumele sikwahlukanise khonokho so nxa eBhayibhelini sihlangana lo muntu owathatha isithembu asomthetho ukuthi nxa ukuthi kulomuntu owathatha isithembu eBhayibhelini lanxa yengumuntu obizwa igama likaNkulunkulu lanxa yengumuntu owayethandwa nguNkulunkulu akuthi ukuthi kumele sikulandele ngoba ngithi umuntu lo laye wayeyisoni kulamaphutha akhe so iBhayibheli kunjalo so iBhayibheli ayingalobi okuhle kuphela ayilobo okuhle lani lokubi yikho esikubonayo lapha so umuntu wakuqala eBhayibhelini owasungula indaba yesithembu kuthiwa nguLameki singafunda ngayo uGenesisi 4 ivesi 19 ithi yona uLameki wazithathela abafazi ababili igama lomunye lalingu-Ada igama lomunye lalingu-Sila uzananzela ukuthi kuthiwa wazithathela umuntu wokuqala lo umuntu wokuqala esingathi na first polygamy eBhayibhelini undoda okuthiwa nguLameki so kazange akutshele nguNkulunkulu ungafunda ngayo uLameki lokuvesi ngu23 kuthiwa uLameki wathi kubo abafazi bakhe uAda noSila izwani izwi lami lina bafazi bakaLameki lalelani ukutsho kwami bhekani ngibulala umuntu ngenxeba engilithola so antu yabona indoda lo uvele izinto ezikhulunywa ngayo ngumbulali so wayevele ngaso umuntu oyesaba ubani uNkulunkulu so eBhayibhelini isithembu saqalwa ngumuntu ongesabi ubani uNkulunkulu kusitsho ukuthi vele kasocebo likabani likaNkulunkulu abanye ke balandela sebekopa uLameki kungakhangela abantu abaphila ungakabi lozamcola bathatha isithembu uNkulunkulu wathukuthela wabajezisa ngokubabulala ungakhangela abantu abanjengabo Isawu khange bonke abantu esibabona bethatha isithembu babengekho ehlangothini lukabani lukaNkulunkulu kwakungabahlamuki abahlamukela uNkulunkulu so isithembu ayisilo cebo likaNkulunkulu kodwa bakhona phela abangani bakaNkulunkulu njengoDavid mfundisi le umfundisi uSikhe ngibona ngathi angasilamulela kuyo alright mfundisi uSikhe silamulele ngoba uqamba izidlova lezigangi la ngiyabonga mfundisi okayini labo Lameki abantu ababesaziwa ngokuhamba ngendlela eqhumana labo Iso kubakhona yini abangani bakaNkulunkulu abangani bakhe abathatha isithembu siyabonga owakuqala nguAbraham mfundisi kodwa ke kumele sinanzelele ukuthi uAbraham nxa ebizwa nguNkulunkulu kuGenesisi ngusahluko ngesika12 ubizwa elomkakhe oyedwa uSara kodwa ke ngokuya kwesikhathi base bekhulile bengelabantwana uNkulunkulu ethembisileke yena kwasokubuya icebo livela kumkakhe uSara ukuthi njengoba sesibadala umntwana sizamthatha ngaphi wasethatha ke inceku yakazi yakhe ukuthi hayi ngcono ungene kuye wenza abantwana so lelo cebo kaliveleli kubani kuNkulunkulu livelela kumama la abeselalela kungathi ukuthi uNkulunkulu wakuvumela yikho sinanzela ukuthi la nxa bamthola umntwana lwani uIshmayeli ekucineni uNkulunkulu kungasayila kuhlaliseka lapha emuleni kaAbraham uNkulunkulu wathi umvume uxotsha hambe la kanye waxotsha wenza njani wahamba so ngeza ke sithi thina wathatha isithembo ngokwecebo likaNkulunkulu olandelayo nguJakobe ungakamdluli khonapho mfundisi uAbraham ngoba uAbraham anti nguyise wabakholwayo kunjalo yise ukholwa kunjalo mfundisi asomuntu ongadlala ngayo inkolo yesiJuda inkolo yesiKristu asomuntu umuntu oqhakathekile kakhulu mfundisi ukuthi khonokho nje wanu sithi ukuthi singalandela kuhle imbali kazange abe lokuthula wadubeka nxa ungambuza uAbraham ukuthi wawukholisa yini esithenjini sona olaso ngiyinto etshoyona leyo akucabangi nxa uthatha umntana wakho siya lonini usiyabachiya egangeni kunjani njengoba kuhlungu igazi lakhe lelia hamba wamchiya egangeni sokucina sokuthiwa khona umekela hambe umxotshe nje uthi so nxa ukukhangela kuyaveza ukuthi abantu uNkulunkulu uya freedom of choice ukuthi uNkulunkulu uyavuma umuntu azikhethele
la ngasizi lokuze ngasiyo ubamba umlomo sakhuluma ngoJakobe ngoJakobe aha right uJakobe nxa ebizwa uNkulunkulu simthola futhi engakathathi aha kuyafana nalo David nxa egcotshwa kuba inkosi wayengakathathi kufana futhi lo Solomon uJakobe ke uzananzelela ukuthi wathatha isithembu kungayisiyo ntando kaNkulunkulu kungayisiyo ntando yakhe futhi ekuqaliseni ngoba wafika wasebenzela lo ayemfuna waseqilwa ngumaluma kulabani waphiwa ngasuye yikho ke ukungena kwakhe estenjini even nxa labo omkakhe lababo babili esebathethe lokuzeni uLeya lokuzeni uRachel labo ngenxa yokuthi hantsho lapho kulesithembo khona vele kakula kuhlaliseka abantu umuntu lodadewabo phume labantu kodwa ke sithola kusiba lokuxabana futhi lokuxokozela uyabona ke sebemnika futhi izisebenzi zabo ukwenzela ukuthi kube labantwana omunye abe labantwana abaningi so kayisiko kwecebo likaNkulunkulu so isithembo sika Jacob ngabangaki isithembo sakhe wagcina selabafazi abane mfundisi 4 ungayisiko ngokwecebo likaNkulunkulu so ke ungazi ukhangela even labantu bakhe izenzo zabo la ngendlela sebethengisana lapha bethengisa uJosepha ingxabano ezitholakala emulini ezisesithenjini zona eziyana kuba khona ukungazwanani ungakhangela even ungakhangela even imuli kayilokuzeni kayiShumayeli lemuli kaIsaac kade eseMiddle East kulokuxabana khona okukhiyana ngenxa yenzalo yona leyana yaphuma esithembu ungakhangela uDavid futhi wathatha isithembu ngemva kokubana ke seyinkosi uSolomon ke nguye ke esilesibonelo esihle ngokuthatha abafazi abanenge einkosi ungakadluli kuJacob mfundisi yabo isikhathi sesihambile kodwa ngithi mina lo ngingafika ngoSolomon ngoba izibonelo sudlezi zanele uJacob yena ngokwakhe okokuqala anti walethelwa ubani uLeya walethelwa uLeya siyazibuza anti nasikwazi ukuthi ozungamboni ongawakho wakutheni umuntu wayelethwe value ubuso akazi ngemishado yakho na yayisenziwe ebusuku wayelethwe ebusuku kodwa ke into yakhonizima bese sizibuza ukuthi khona labana abanye ke anti laba lophiwe laba abanye ababili laba kuthiwa ngobani izanciza lezi uZilpa loBhili kuthi uthi enxa evele awuhambi ngobuhwaba yini ukuthi laba phela wayengale ukuthi hayi lapha ingaqoba ithambo mfundisi iyajwayela so ke ngenxa ukuthi wayevele seke wavuma sephakathi kwazi okunzima ukuthi hale yikho ubona ukuthi ukuhlala secebene eliyilo isikhathi eziningi kuyasisiza mfundisi wami usakhuluma ungayiqediseka ngubani uSolomon nguSolomon uzananzela ukuthi uSolomon ekuqaliseni wenza kuhle kakhulu kulapha akhulekela khona uNkulunkulu ukuthi ngipha ukuhlakanipha uNkulunkulu wathi ngizangezelela lenotho wayesathatha umfazi oyedwa kodwa ke ngenxa yokuthatha abafazi abaningi wagcina esephuma entandweni kaNkulunkulu kodwa esesiya kufa aze asilobela amabhuku kaMchumayeli lelikaZakha wayesezisola ngalokho ayekwenzile ke sehlukene nabafazi bonke labana abaningi ayelabo esesenomfazi oyedwa kabhali kuhle uSolomon kabhali kuhle vele ukuthi ngoba ngathi siyabala ukuthi wayele 300 abafazi 700 1000 kambe sure uyazibuza ukuthi mbe wayechaya insimbi kambe wena wayebaze ngathi ngamabizo mbe wesithona ngwazela ngabusisi kanje ubona ukuthi mina kodwa mbona kulobuhwabo buthi kakhulu lenkanuko wathi sithi lokungasuthiseki ukuthi ungavela ukujwayele ukuthi kuyabe sokuvele sokusegazini anti bakhona abantu abangalazithembu kodwa umuntu wakhona kajikami kasuthiseki ngomkakhe amthetheni abanye abalazithembu ezisemthethweni balezithembu kodwa bayafohla into yakhona ngibona nilobuhwaba lokungazibambi lokungazithibi lokuziyekelela ake sikhangeleni usiqede mfundisi uDavid layo ngabalisa ngaye ngiyakwazi ukuthi abalaleli bayakwazi uDavid ukuthi khangela abantu abakhe indlela ababesenza ngayo uAbsalom uyamvukela sibebulalana sibebambana iganya Amnoni lwana wabamba uThamar antsho ukuthi indlu eyodwa lesithembu ngibona ukufithizele umcabango ukuthi isithembu kasocebo likaNkulunkulu kunjalo lapho esikhona kakuhambi kakuhle isikhathi sethu nasana singanisesibalekile siyatshelela kodwa indaba emnandi mfundisi OP
ungathini? Singakhuluma ngoJesu lapha nanti sesibonile uGenesisi uqala umtchado icebo likaNkulunkulu ukuthi one baba one mama. Sabona ukuthi isithembo sasungulwa nguLameki. Kodwa uNkulunkulu ethe hayi akuvumi ukuthi umuntu athathe umfazi omunye esaphila. Sasesibona futhi ukuthi amakhosi labo bangena kukho kodwa uNkulunkulu ebalayile ukuthi bangangeni kuwo baphambuka. uJesu ke yena uthini ngakho? Uyagcizelela uJesu esikuthola kuGenesis 2. Uthi yena alifundanga yini uMathewu 19 verse 4 siya ku6. Alifundanga yini ukuthi owadala ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazana. Wathi ngenxa yalokhu umuntu uyakushiya uyise lonina anamathele kumkakhe, labo ababili bayakuba nyamanye, abayikuba nyamanye na. So uJesu lapha uthi yena nxa ukhuluma ngabantu ababili kuthiwa 2 shall become 1. Kazange ethi 3 shall become 1. Kazange ethi 4 shall become 1. Kazange ethi 10 shall become 1. Uthi ababili baza kuba munye. So uJesu nxa evele ekhuluma ngomtchado eBhayibhelini umnakano womtchado ngokuthi ngababili ababa munye. Kusitshengiselana kusitshengisela umtchado yinto ephakathi kwabantu ababili. Lo Jesu wadinda wasibuyisela uyacaphuna uJesu lapha kuGenesis chapter 2 iverse 24. Isicaphuno lesi asikhuluma kuMathewu 19. So emicabangweni kaNkulunkulu, emicabangweni kaJesu umtchado ngowesilisa lowesifazana ababili ababa munye. Siyabonga abafundisi nasiyana isikhathi siyasondela lapha ekugcineni. Kodwa ngithanda ukuthi sithe sivumelane ukuthi abantu bayavoxa icebo likaNkulunkulu. Kunjalo mfundisi. Khathesi silabantu abathi indoda singachata le ndoda, umfazi lo mfazi. Anti kuvoxa khona ukuvoxa. Kodwa kuqhakathekile ukuthi sime ukuthi iBhayibheli lithini. Mfundisi CK uthini nguPaul? nguPaul. uPaul laye ugcizelela icebo lolala lomtchado wakuqala kuGenesis. Thina sifunda lapha kwabasekhorinte bakuqala ngo7 ivesi ngelika 1 kusiya ku4. Angizukufunda wonke, ngifuna ukufunda ivesi yesibili. Ithona ke kodwa ngenxa yokuphinga kakube yilo lalo abe lo wakhe umfazi. Ilo lalo umfazi abe le yakhe indoda. So ke lapha uyakubeka kucace ukuthi umfazi ngabe le ndoda yakhe yodwa, le ndoda kayibe lo mfazi wayo njani oyedwa. Hayi siyabonga bonani singachaya intwala ngesagila lapha. Kodwa sifikisene ekucineni kule ndima ekuTimothy sizayiqoqana sisonke siphetha le ndaba ukuthi kule ndaba ethi indoda ekhethelwa ngudungameli webandla ibe indoda lomfazi munye. Ake sihlahlule uTimothy oqala 3 verse 2. Ake sihlahluleni ithini? Abanye ke bathi hayi mina kuthi uthi nxa ngingasomdala webandla ngiyavunyelwa ukuthi but hayi abadala webandla ngibahluphi abathathe one. But singakhangela lokho esesikukhulumile eBhayibhelini ngecontext yeBhayibheli lapha kakukhulunywa ngokuthi abanye abantu abangaso bathungameli bayavunyelwa ukuthatha abafazi abaningi. Kodwa ngomnakano sesiubonile kuPaul laseBhayibhelini lonke, uPaul lapho ugcizelela ukuthi umthungameli vele ngumuntu okumele abe yisibonelo. So umthungameli akumelanga ukuthi nxa engumthungameli abonakale esefohla emzini wakhe. So uPaul lapho ugcizelela ukwethembeka emtchadweni, ukuhlambuluka ikakhulu ebantwini abangabathungameli ngoba bakhangelwe ngamehlo ani abantu. Kathi ukuthi ongasomthungameli uyavunyelwa ukuthatha isithembu. Kodwa uthi umthetho ukuthi indoda kumele ithembeke kumele uqine kakhulu emuntwini ongumthungameli ngoba ukhangelwa ngabantu kakhulu. Ngomafitshane sikhe. Siyabonga mfundisi. Ukuhlambuluka emuntwini ongubaba kumbe ongumama ukuba la mfazi munye le ndoda yini. Ukuhlambuluka lo. Balaleli kuyacaca eBhayibhelini isithembo kasocebo likaNkulunkulu. Licebo labantu. Siyakwazi lani lingofakazi ukuthi lapho kulesithembo khona kulokuxabana, kulenkani, kulomhawu, kulomhobholo, kulento yonke lesingayikhuluma ngayo. Labantwana kwesikhathi bayaqokozela. Yebo bathi bona hayi esikabani sihamba kuhle isithembo nampana abahlezi kuhle bazwanana. Kodwa lapha sikhuluma ukuthi iBhayibheli lithini? iBhayibheli lithi indoda eyodwa lomfazi oyedwa. Ngilethemba kuyasiphathisa lapho sikuzwa sikhona kasigcinaneni umama oyedwa ubaba oyedwa. Inkosi siphathise, inkosi sibusise, sidibane njalo kuvikelizayo ngesikhathi sifananayo endaweni efananayo. Siyabonga.